Babu Singh be aking kaching lok pen kiso kachilang ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council ke theke dinga tumalong ke rap kachuhang. Dipu Medical College and Hospital along kiso aphai ke barajok oso mahang ke pathek atum aphan anta dimklong jangjedet. Christian pen honghari kachiroi don puke ahok kalipusi boga jamin arong asar pen kepangdak. Kardom Karbi Anglong Live Prime Time abirtang ton pen arjuponik tha. Nona por pier thelong ajara sonta phere mimi athe gari motor ke veka tum kono aning hang tik ke pachat pen ajok thangadai avi pinatum aphan ke patong te kang pen kisung ke chetong nang atum dope khangjang. Lasunsi Lumbajong constituency ke parlo manjapen kilometer kep kahilo disama lakha ke thom rongbong tiso arong amekar karitang khoya bela pen nirbon ronghang piatum asupu Babu Singh be artaninkan inkora troxi aphan kedamtang theria chiklo niphai inkora phoni ada porphai trokra achitim apor mithanga hempen saikang dadam jipu towar kedam bom apor hut aphianat pen dampara truck ke patong tekang phit ajok aring hu sonanglo bontala bang so porahut ma jokta adungarai kavidet pen ajok ke patong tekang adampara truck aphan ngep dunlong bedetlo tong sekot pen ahema sorla pen adonara batung birtalong si aring hu keso Babu Singh be aphan Dipu Medical College and Hospital along an sekelangji aphan wanlo bonta ladaki un e pojok adonara batum akhia dat kavipen puthota long ka prek se kachilang ahemalong an ke ponji aphan ajakong avidetlo bonta kiso bang ahir ke tanrak ajok balipatharalong ke op adowai kaselam pen sekilang abangpu siamalong ansi ponlo bonta hadakta un edapsi nona bangke mithanga hemalong si wan pen kiso bang pachichak nang kokluputa ahema soratum pen than pachini Babu Singh be nonamat asomar tum antami bikrailang bondala puson kisung kachitong pen asomar tum aphan kachelana jila pen hemrit kachelana ji aphan anta kisung thektika sonsi dolo jesemet langdam lepute pini penap ke choji aphan anta kisung asonsi do lasi puthot se kachelang ji aphan tangka kadure ajok Karbi Anglong Autonomous Council kija kithe kiting jesemet Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MSc Joni Timong lapen kithe kiting atup nangra vek thapusi kachuningri padopon alang tumbang nang pulo nitum bang phan ko ani ta pamidin lota nang bang ko pulo ma non nitum ini batai hini ke thom ke open siang thek chelong lok ti seta nang phan bang chikloyon thom anta para lo lasi non anta mane ang thega bede jalmo kachira bi phanang thega bede ang thega bede tangte ladakh ahem ge nang litong hemai pul mama nang lipen mane kiri kalan bang dolang ma abeglo nang lian cholo ge di nili akleng silo nili bong tum bahani dalang inut bang ke lata apang person te non ladak bang ke non nang liso de lo ladak an kiri pene ke komasi ri igbom lon te non bang ke betul betul lah kibir somar bang lapu hajara peni cudun lo ke non hemasor bang mithang ta kicu kejun la pen somar peni ta dumut di somar bang ni akibi bang non atma running lo akleng bang non 3 bosor ani akibi bang atma bela tame tekang kok si la somar tekang kok si hemasor bang hajara peni dun po nang li claim un edel gedi claim un edel nili bang si usu peni chu anan po sanjala nang li kiso det bang sang ko usu da ura thunang ko ya lugedi pa edelo munit sef delo gente tangte nang li la non ake hai Dr. Tuliram Ronghang aphan nang li pini ka chuning ri son duma inut bahani phasata men nili la so alam bang ke kerap na ham pitha peni pusta me chuning ri lo seta buda nili phanang claim pi bang bedal he nili mithang la chedam nang taun e gari pini ta che thabun e son da la si non ile tuma asar lo Tuliram Ronghang ake hai phasata me chuning ri lo la pen inut bahani ke thike ding phasata me chuning ri lo la nili kisu chelang phana sap su bag nang ra pasonte la bang si sao ni hang lo kalang di la pen ning ke me pen kerap ke pajir dunji atuma phan screen along ke paklang pon account number
746701001915 mobile number 8413031496 along kahumri jia phanta kachuningri padopontu news report longsoda inti Karbiang Long Live Sarche hon hansela pen achor Priyanka Kilingpi alangli oso phili ke do Dipu Medical College and Hospital along osomar akebin ke long pon pedera joksi building aflora long si chelana pon ik nangronglo Lason si Kolonga Mandir arong amekar Sarche hon hansela pen alangli achor Priyanka Kilingpi alangli tung oso aphilia hu jesemet Karbiang Long District alopen nongnam kache thangplong Dipu Medical College and Hospital along si Sechilang pon ikjia phan pura kidamtang jakhongni phai krisia ni si kiso bang phia phan chewan ponlu lapen ni phai cricket homar ni si puthot anam ahir jume pen alang litum akopai ke mi pik pena joksi oso cherop amahang pathek ponlu Sitame non malom Dipu Medical College and Hospital along jesamet dengue cases akiso phai inglum pik ajoini si dimklong avi pinason si thek ponlong lo lapen lason thaktha kolonga sor Sarche hon hansela pen achor Priyanka Kilingpi alanglitum oso philia husitami oso cherop long pon data phi oso martuma phan kibi pon kebin kadure ke thedung ajoini si hospital building a flora long si mate longle aruma long si labangso a osomar cheropatuma phan ke chenana pon ik nangrong lo Karbiang Long Live kelang ratundon pamuhat nili sitame Dipu Medical College and Hospital along Jipo Pan along li labang su dengue ke so penajok along li pan nili blood donation dono blood donation men ke bang la second floor mate arum serum along don ri along si lapu hansehem amekar lo along li sumar chupathilo sumar bahini twin sucherop ke jugadam tang tarik re thomani si mang patheklo same ningduglo halang litum bat sumar labang so kebin long on that masi la arum si bang ke chehlat labang so arum si lang litum pus si ke donang lo sumar bang thang the healthy o la pena sorti hebang sinon mat ke release lelang la sinil tung ki pudai mangalalo dak tanon mat ke bet kabe joini jasmen non lom landing gu labang so kisu ahiring tang pigang lo non kang dang kam thilo penangan non kisu bang pu bang pido piklo la pen kisu da phere me penangan kisu tum inod bahini stame prandam nang lo sinil tum berta long dun no sining duglo Nasi lalo nasi non nili tun mangi kaciri kenang sodlo non mangi nozi ke cenglang non mangi ciklojon pot trok labang so dengu akisu do cilang apa labang so kisu non peri mimi an pino edo adon tin si kelong son si tek palong di furong supi ke si ding furong supi long ke bang bote nang dum kaciri kenang sod lapen odomos labang so krim punon mate iltum musuri punon litum kaki mata kaciri kenang so lambung lang ter litum ro hem te bokera lambung lang ter ro de nangji lapen litrin sampai bathroom sampai kaki te mata pang thir bernang lapen litum lang jinglup pik nangji lapen un angel litum ciri ponang po nasi hospital la non bed abe pino nasi litum kiso bang po bang litum non aduk do pik pilo nasi lalo litum kaciri sekenang so non Labangso Thekdun Long si Karbiang Long pen nongnam kache thangplong Karbi film artist Rajiv Prolapen Adi Sangho tum pen Adimalong an palidun si Chinki je than padoponlo lapen alang litum akisung apothak Dipu Medical College and Hospital asta fatuma phan than pachini ponlo News report Bikram Teron Karbiang Long Live Kidamtang jakhongni phai krip horni asami sabirta long ke pangdak pon bogajamin arong kaddu kawe don pharoi sira trok kebra trok Christian ahem to natum puthot hong haria long kaching bedun thu po alama bangki a hok kali pusi kidamtang jakhong poni phai kretrok siani bogajamin arong asar sar imkro hin pen lamklar pipon
det piadang BJP Racharia songatum nangchari det pen dhoromalam ke pathya jok ke hangjo ke hanghai ason thak thaksi karbiang long arlo setami karbi akhai hejanang bong arlo pen dhoromalam penangan ke pathe ponsi thek ponlong lo lason si kedam tang jakhongni phai kreponi bogajamin arong arat kaddu kave don pharo isira trokebra trok atum Christian pen honghari kachiroi dunpura Assamese abirta long peklang ponlo bonta bangso abirta ke paklang pona bangke ahok kali pusi se dunvek abangphu mate bogajamin arong asar sar imkropen pherangkya mai phaponsi pherangkya mai long lamklar pipon birda pangdak dia prang chini pa me pensi peklang ponangji puta ningje ponthu badua song tame khai hejan ke pacharvo abidi langno kapin khat atum asong aphan dim pek pedera khai hijan ching hon seroya sonsi kaching thur nangji aphansi matha nangji lasi ili ok isi visi elami ki isi donangji dhoromalam chipupera karbi tangte karbi pusi ili matha ponthip nangji puta pherangkya mayalong ningje ponthu ba bagajimin arong bangke nilitum ha purum pendo kidorong lo nilitumaro take nilitum kristan kidum puke nilitum take ave aru nilitum ke honghari se nilitum ke chidothe nilitum ka ha kesara ni benta nilitum kachari pon ansa tan nilitum non honghari se dolang ulukunchi pen hemari rongphar carbing long life Kidam tang pharo kresir kebra phokebra isianing kan boundary demarcation ateng pensi West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalam ki pachun ponangji ahoy kido araraphan kirai komate protection pi ponangji lapen ahoyalong kaching thur asai deng ponangji pu akemang padoponsi pini jakhongponi phai kresir kebarni usuka asong pen dispura long kedo principal secretary border protection and development government of Assam GD Tripathi IAS arideng pinpuralo pajerdam Bangso Puthak Vosik ni phai sirkebani Assam Border Protection and Development Department Minister Atul Bora aphan pinpuralo pajir ponlo Ahoyalong an Principal Secretary Border Protection and Development Department aphan kahumri damji aphan Vosik ni phai kripliani Minister Atul Bora pen pin khat ponlo Sita thangnara sai dengpon pede da jok sai jok ji dispura longkedo Assam Secretariat along an Principal Secretary Border Protection and Development Department aphan Pini pinpuralo pajir ponthunang koklopusi usuka tiripi amayamai phu bibison teron na pen kongchon bang jintu hazarika pen pangdak pon ইতিমধ্যে দলে আজি সীমান্ত এলেকা দপ্তর উন্নয়ন বিভাগৰ যিটো প্ৰধান সচিব আমি সাক্ষাৎ কৰি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মেঘালয় সীমান্তত 93মান মতে সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে তাৰ লগতে তাত সীমান্ত এলেকা বসবাস কৰা ব্যক্তিসকলক বা বাসিন্দাসকলক নিৰাপত্তা দিব লাগে আৰু তাত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব হ'ব লাগে এই তিনিটা দাবী লৈ পেলাই আজি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ সহকালী মিনিষ্টাৰ মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ আমি আজি কিছুদিন আগত লগ কৰিছিলোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো বৰ্ডাৰ যিটো কিবা সমস্যা যোনটো কান্দুলি যোনটো চিটুৱেশ্যন যোনটো ক্ৰিয়েট চলি আছিলে আজি আমি কিছুদিন লগ কৰাৰ পিছত কিন্তু তেওঁ আস্থা দিছিলে যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছত তেওঁ এখন অৰ্ডাৰ ইছ্যু এখন কৰিছিলে সেয়ে আজি আমি বৰ্ডাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি আজি লগ কৰি আমি আকৌ আজি এখন মেমোৰিয়েল পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ ইমিডিয়েটলি এইটো যাতে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো অসম মেঘালয়ৰ যিটো বৰ্ডাৰ সমস্যা এইটো অতি সোনকালে ঠাই সমাধান হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি জাতি মাটি ভেটি হোৱা চৰকাৰখনে ইমিডিয়েটলি এইটো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ কৰি এইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ News report Longsoda Ingti Carbing Long Live Tang depini Karbi Prime Time Berta ke Lapwansi Kang Ton Poniglo